Assalam alaikum, marhaba bikum dans cette nouvelle vidéo. Merci toujours pour vos encouragements, pour vos retours positifs. اليوم قررت نعمل معكم une vidéo باش نرجعوا مع بعضنا على الكارتينغ، على الديرنيير مانش نتاع سيم ريسينغ، لا ديرنيير مانش نتاع الكورس دو مونتاgne ou bien évidemment la prochaine manche نتاع الدريفت اللي باش تصير نهار 15 ديسمبر في Carthage comme d'habitude. Donc maintenant je vais vous un petit générique où on part tout de suite avec la première réaction à la karting. Yalla. Avant de continuer, كانك تتفرج فيا pour la première fois, أنا اسمي فاهم محمد علي, ex-pilote Tunisia Challenge, où ma chaîne Lil Vlogs est dédiée les sports mécaniques, le sim racing et surtout les vlogs. Alors, abonne-toi si tu veux me soutenir. Alors, بالنسبة للكارتينغ حبيت pour commencer نقول un grand bravo à tous les participants, للعباد الكل اللي قاعدين يمشيو ويبارتيسيبي ويتفرجوا ويعملوا في الفازات هذوكم الكل. Un grand bravo للبيت ستوب اللي خذاو معناتها la première place في l'endurance 390 cc ou le TKC اللي خذاو en fait la première place في الشامبيونات 4 endurance 270 cc. Bravo bien sûr للناس الكل اللي خذاو la première, deuxième, troisième place في l'événement الأخراني اللي صار في novembre, le 17 novembre si je dis pas de bêtises. Alors, comme d'habitude, pour la première réaction, حبيت نعمل طلب باش نشوف en fait شكون اللي ربح شكون اللي ما ربحش. Comme d'habitude على الباج نتاع الفيدراسيون عندي 3 كيلومتر دو سكرولينغ باش نهبط نوصل للوطا باش نشوف en fait شكون اللي ربح وشكون اللي ما ربحش ونشوف لي بوديوم. C'est un petit peu embêtant, mais c'est pas grave. Comme je connais pas tout le monde en fait في الكارتينغ ما نعرفش en fait شكون اسمه شكون هذا وشكون الاخر وشكون الاخر باش نجم نحكي عليهم. Donc ce que je me suis dit قلت اوكي لي بوديوم ما فيهمش اسامي ما نعرفهمش شكون انا مانيش في الكارتينغ donc j'ai un peu de mal ou en plus je suis pas sur place donc j'ai un peu de mal pour comprendre ou connaître العباد اللي ربحوا. قلت اوكي c'est pas grave perdu pour perdu نمشي ندخل على السيت نتاع الفيدراسيون ونشوف لي كلاسمون. Sauf que la dernière manche تعدات le 17 novembre وحنا اليوم on est le 8 décembre وقت اللي انا قاعد نصور et jusqu'à aujourd'hui il y a pas eu de mise à jour على الكلاسمون même si j'aurais aimé نلقاو en fait les سامي نتاع العباد على لي بوديوم نتاعهم هكاك au moins نعرفوا شكون وشكون و au moins نعرفوا كيفاش نحكيو عليكم en fait. Bon finalement on accédيو لل كلاسمون نتاع الكارتينغ sauf que اللي ما عملش LV2 شينوا ما يفهم حتى شيء. Franchement, ce n'est pas très clair. برشا حاجات برشا حروف برشا فازات تلقى une petite légende ساعات لا ليجوند ما تفسرلكش مثلا الحرف الاس محطوط اما ما تفهمش اكوا اي سير ابي ماهوش محطوطه في الليجوند جمله واحده مي جيماجين ابسون. عرفتك اللي تقعد هكا تخمم وحدك باش تفهم فات شنو اللي فما وشنو اللي ما فهمش. مي بون على مستوى اخر بيان سور كيما كنت متوقع المره اللي فاتت ما فماش ان لايف ستريمينغ كيما للتي تي سي سي ولا للدريفت مالوغوزمون. اما بون يا يو كيلكو فيديو لايف بالتليفون سي انيكدوتيك en fait ما نجموش حتى نحكيو عليهم مي سي با غراف. يا un autre problème في الكارتينغ en fait اللي هو لو نومبر دو مانش. on nous annonce 5 مانش نلقاو روحنا نلعبوا في 4 ولا في 3 ça altère un petit peu le championnat. Donc c'est un point négatif par rapport au championnat de karting. Je sais pas comment ça peut être réglé, mais bon. Ça fait beaucoup là, non? نتعداو توا للكورس دو مونتاgne. Malheureusement la course de montagne تعدات de façon très anecdotique. ما فماش لايف فما quelques vidéos هبطوا على الباج نتاع الفيدراسيون et malheureusement en fait ما فماش un suivi. Il y a pas de live, il y a pas de visibilité l'événement تعدى تحت الرادارات الكل vu que sur place الناس ما تنجمش تديبلاسي donc automatiquement العباد ما تنجمش تمشي باش تتفرج. donc عرفتك اللي هكايا عرس في لما صغيرونا هكايا وانتهى الموضوع. هذا ما يعنيش ان غران برافو للاولاد الكل اللي لعبوا ان غران برافو الوليد معزوز السيف الدين والفتحي. برافو الاولاد. خلينا نتعداو توا للمانش الاخرانيه اللي صارت البارح لو 7 ديسمبر نتاع السيم ريسينغ. الو امانكم سيل فو بلاي من فضلكم عايشكم نحيو لنا منكم اشتاق عالم الديجيتال هذيك نتاع 1990 توا احنا 2024 ما عادش نجمو نحكيو على الديجيتال. الديجيتال هذاك وقت اللي كانت وقت اللي مازال كيطلع السي دي. احنا توا معناتها 2024 ما عادش اوت ديتد على الاخر عالم الديجيتال.
تخش علينا في ديجيمون ولا بوكيمون شيء لن يعيدنا الأمل من عالم الديجيتال. Bon, كيما الرياكسيون اللي فاتت, je vais dire un grand bravo l'Ayoub ou l'Anis ou le Taïb, un grand bravo l'Auled, vous avez montré un très 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 bon niveau. Par contre, je ne peux pas illustration ou حتى image المرة هذه, je ne sais pas pourquoi, bizarrement cette fois, اللايف نتاع الفيدراسيون ما فهمش على الباج نتاعها. نعرفش فسرو, c'est intentionnel, c'est pas intentionnel, c'est un problème technique, c'est un problème humain اللي جا باش يعمل فاز مثلا il a supprimé le live, ما فما حتى شيء. اللي ما حضرش وما تفرجش ما ينجمش يتفرج plus tard. Sinon, par rapport aux retours légers, il y a eu pas mal de personnes qui ont à l'événement comme quoi il était très bien organisé par Honda. Alors, il y a eu aussi un très grand point qui a été mentionné, si je dis pas de bêtises, Takrim Walid Mazouz, vu qu'il y a la Honda Civic, et du coup, Honda a mis un petit hommage, un petit takrim. Voilà, malgré-touche le français, un petit takrim. Mais en tout cas, takrim, à la khatra, il y a la Honda Civic, fait championnat, fait TTCC. Ah oui, le nombre de manches Z, mais il me semble que le karting, il me semble le e-sport ou sim racing. Khatra ont annoncé un certain nombre de manches, ou Lyon, 3 manches chaque. C'est honteux. Alors, نتعداو للدريفت اللي هو باش يصير le 15 décembre prochain. Donc dans une semaine. نعرفش كيفاش نفسر لكم en fait. كنت excité à l'idée de voir le manche نتاع الدريفت إلى أن ذا الفازة هذه. بعد la première vidéo اللي عملتها وين قاعد نقول اللي en fait كيف تحط des billets d'entrée ب 10 dinars وكل شيء, ça valorise et ça professionnalise le sport, le drift, le sport mécanique والفازات هذوكم ونعملوا un step up بالسبور ميكانيك. ما راني كما يقولوا التوانسه الا اني معناتها دي بيي à 20 دينار. اليوم تخلص 10 دينار باش تقعد واقف والجرادانات ب 20 دينار. ça veut dire que اذا انت تحبنا ندافعوا عليك في البروجي هذايا ما خليتناش باش ندافعوا عليك. à 10 dinars c'était merdique selon le retour des gens. اليوم tu te dis ah ça n'a pas marché, ok باش نخلصوا الدوبل. نتوما vous n'avez jamais été en fait à but lucratif. Ok, mais Miselch, alors t'es les traiteaux des billets, désormais comme on dit, c'est une très bonne initiative pour professionnaliser ou hitmak lewi, ken عندك lewi. Aujourd'hui, t'as des billets ب 20 dinars. Pourquoi? تقول انت par exemple en fait كي حطيت ب 10000 رصات لي عبيت برشا باش نجم جو rembourse les gradins. Donc كان ما نعبيش برشا ونخلي العباد plus ou moins مرتاحين يلزمهم يخلصوا plus cher. هذه la seule explication اللي انا نتصورها تكون plausible. C'est too much. C'est too much. Je suis déçu. Je suis déçu. Déçu. Allez, de façon générale, حبيت نشوف معكم ولا نحكي معكم على un point اللي أنا كل مرة أنا معناتها il mérite les poils. En fait, aujourd'hui, الفيدراسيون تعمل في نقولوا احنا اتفاقيات مع دي سبونسور باش يخلصوها هي فلوس باش تلقى كيفاش تعمل لي زيفينمون و en même temps تعطيهم هما لا فيزيبيليتي. كيما عاجل ميرا اللي هو on s'en fout de la marque شنو هي. باهي انا je ne comprends pas dans ce schéma là نتاع السبونسورينغ هذا كيفاش باغ اكزومبل الفيدراسيون تجي تفرض على العباد يحطوا على كرهبهم السبونسور نتاعها هي اللي هما ماهمش خالصين عليه اوكي اما كوميم يقعدوا على كرهبهم. دونك اذا انت باغ اكزومبل عندك ان بارتناريا مع une marque, ok, il n'y a pas de souci, on encourage, au contraire, ça c'est bien, c'est cool, ça professionnalise le métier, encore une fois. Donc du coup, elle a normalement qu'un pilote, mais on dit obligation par rapport à la marque. Elle a une obligation par rapport à la marque, donc elle normalement quand tu négocies, mais tu négocies mais tu négocies vous vous engagez à un sponsor, il n'y a pas de souci, mais engagez-vous à la حاجات اللي نتاعكم انتوما. انا غدوه باغ اكزومبل نحب نهبط نلعب في تونيزيا تشالنج, جي با انفي باش نلقى سبونسور ما جبتوش انا, تجيب انت تختاروا وتحطوا على كرهبتي تفرضوا عليا ويلا اوترومون اعطيني ان بورسنتاج تنحطوا على كرهبتي ما فما حتى مشكله. نيغوسيو انه لي بيلوت اللي يحط على كرهبته السبونسور نتاعك اللي انت جبته ياخذ ان بورسنتاج حتى لو كانوا ميني
نتصور عملت معاكم هذا une rétrospective كاملة على les 4 événements هذوما اللي صاروا. J'espère الفيديو عجبتكم. J'espère comme d'habitude les analyses يعجبوكم وكانكم معناتها contre ولا عندكم رأي واحد آخر. N'hésitez pas à le mettre في الكومنتير هكاك au moins. On débat en commentaire. Je suis ouvert à toutes vos propositions, à tous vos commentaires ou bien sûr je ne détiens pas la vérité absolue, juste نخمم à haute voix معكم. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à me laisser vos avis en commentaire, à partager si vous voulez partager, à soutenir mon travail ou bien sûr à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci, bye bye.